Da biste živjeli ispunjen, uspešan život, važno je da budete spremni za sve što dolazi. Ključ za to je razumevanje vaših želja i potreba. Kao banka koja istinski razume ljude koji žive u našem regionu, koja zna kako se osjećate i sa kojim izazovima se možete suočiti, mi smo ovde, sa vama, za vas. Ovde gde živite, gde radite, gde sanjate. Kao najveća bankarska grupacija sa sedištem u regionu jugoistočne Evrope, mi smo tu za vas lokalno i globalno, 24 sata dnevno, svih 7 dana u nedelji. Pružajući inovativna, jednostavna digitalna rešenja i stručne savete, pomažemo vam da bolje upravljate svojim finansijama i pripremamo vas za sve što dolazi. Skoro 6.000 nas deli sa vama iste snove i pomažemo vam da ih pretvorite u stvarnost. Zajedno prevazilazimo lokalne i globalne izazove i postižemo izvanredne rezultate. Mi ulažemo u bolji život, posao, sport i kulturu. Jer za nas ovaj region nije samo tačka na mapi. Ovaj region je naš dom. A znamo da je dom tamo gde su ljudi koji su nam najvažniji. Dobrodošli. NLB Grupa. Za sve što dolazi.